Mwancho muligereria MCA we ward ya Kisii Central Mosque Wilfred Mwanyanya Yoge na boigo mujumbe we bunge ya Kituo cha South Mosque Anthony Kibagendi nigo basingirire kuboria omugusi ko bamagega na gusira iganga yaye Dr. Fred Matiang'i uyoro murai w'ikyama gusama kwa murai w'ikyama gya Jubilee yo kurigia ekirogo cy'uburai bwense asaba cyore bane bo mwaka bw'ekirwe na 2025 nebere bakwana ase omuyiga oyomo bo matanga imeye ward ya Kituo Central ebunge ya Kituo cha South County ya Kisii babirabo nigo baruwe kurega tindi go chiase bali bakwamereria omosike Dr. Fred Matiang'i asoga tabona nigo baraje gutwara getiro ase okorigia ebirogo ao ime county ya Kisii na boigo county ya Nyamira ninjengire fara yo goite marogo intwe abadote neina mweshimiwa Kibagendi bera alia sole tosuka abagusitu NCP watabire gatore nyuma ya Matiang'i ngori nyuma ya Matiang'i tu NCP alakiango higa bali bakuna kori Matiang'i ebigocha naende baraba gusi sauri yao emeringo siye kwere obwata ngokoreki dio kingo siye gore bata kakini jengire sara yowe na intwe omagusi toru nyomba tu akajikura jeto jote binga pa yani yo kogamba aliso ikura igire 1626 toba 1647 48 tomu buete kikura 1040 kemana ko ngata isai oriyo kori Matiang'i ebigocha sauri ya aligisogo rero twatebega igasa gusibwe kanisa Matiang'i nero tokoreki Matiang'i nero tokoreki oyo minto Kibagendi obero itutu hao ni manyete nenywe wewe patia huyo mtu 50 million aweke kwa bank aende kufanyia biashara hapa Kisii. Duke, nataka unisikize vizuri. Kisii County na Nyamira County, wewe kama ni senator ama governor ama mjumbe ama MCA, kama hausupport Fred Okengo Matiang'i, PO Box wapi? PO Box wapi? Hiyo report ninaomba ifikie kila mtu, na watu wasifikirie wanatutisha. Abanta amoroche mbatogose. Sisi tunawaambia watakuja hapa na hizo pesa, hawa watu wetu watakula. Naende bagocha mwacha sobonge mwali kibese ekyo kibese ekine ekyeito ekere mwalire bako bataimoro kie bichara mworokia mwachibwata mogokora koruo mwabatebi 1 akia segenjera matanga tinda etigo kwana mono lakini Ruto tonyarire baminto. Our enemy in this country is one William Ruto na vifaranga wake, si ndio? Na mimi niambie wale wanasimama kura, kuanzia vijana hata ile kijana amezungumza hapa vizuri. Tori gichikura sobu ororo.